and it was really nice to watch, and he made it look so easy. He went 350 times over the sledge. Goes to Team Yamal, Sergey Kuhuti. Sergey Kuhuti. Please rise for the national anthem and please take your hats off in the federal seat. Ребята, не уходите, давайте сниму вас медаль вместе. Может, девчонками сразу? А девчонок снял отдельно. Давай сейчас тогда сейчас парней сначала, а потом все вместе. Девчонки тоже не уходите, сейчас вместе всех. Сюда посмотрите. Да Денис, куда смотришь-то? Денис, камеру смотри. Медальки покажите. Теперь медали вот сделайте вместе, крупником чисто медали снимите. Что, Серега, золото, проверь на зуб. Давайте женщина сфотографируемся, отпустим. Давай. One, two, three. No, wait. 1, 2, 3. One more like that. Okay. 1, 2, 3. Чего они не улыбаются? Чего такие серьезные? И go. Уже золото выиграли. Ребята, давайте девчонками теперь вместе. Идите туда. Поддерживаем награждение. Могут третье место Давай. пошагать. Раз, два. Давайте вперед, Ямал! Давайте 3, 4. Repeat that. Right. Now, for the airplane open mail, they went by time yesterday. Bronze medalist goes to Team Greenland, and his time was 44.03 seconds. Bent Jacobson.
open mill airplane. Silver medalist for Arctic Winter Games 2016 goes to Team Yamal Dennis Lagorto. His time was 45.81 seconds. And the gold medalist this year, Arctic Winter Games open mill airplane, goes to Team Greenland, Ditjut Willing. His time was 46.69 seconds. And it's your airplane. Please stand for the national anthem and take your hats off, please. Okay, we're going to clear out the team floor now. But at this time, I would like to thank the presenters that were giving out. Alan Franson, thank you very much for being the presenter this morning. Ja. Массаккиит уямминнатситсинерит наамассиппут такисиннааварси тиммисартуусаарнерми ааплайними ситтувиле култиннаппоқ сивисинерпаамик qangattaqқагами тас 6,6 секунти силаанармиисималлими таа As we're getting set up for the Dennis one for pick, I do have a fair play pin to hand out. This fair play pin is being awarded from one of our officials, Tim McDonald. This fair play pin is being awarded to NWT, Dora Hansen. Dora is attending her first games and has increased her personal best in all events, and I predict she will achieve greatness in the future. Good job, Dora. Tästä kinneqarsinnaapaajuk fair playim tunniisisit Dora
Aata unammeqataanermini imminne rikortigisartakkani qaangiinnavit taqattaarsimalligit ingerlassimakam ingerlalluarlinitu timersortartorpalaartum takititsillini taa tantsuungortoq airplane-imi Dennis Longkotov yamaarimit 5,8 sekund ingerlassimeroq tautriingortorpin Jakobsen kalalnaningaanni aama 44,03 silaanarmiisimallini. Today's our last event for Arctic Sports here. We'll be watching the both open men and open female 1-foot high kick, and the fun one will be the open male knuckle hop. Also, we'll be giving out the events here and do our little closing ceremony here, and then we're off to the original closing ceremony today sometimes. Ussumikkutassimatunertassaput angutit inersimasup arnalluunersimasup 1-foot high kickini tassa aqartissaput taamaasinnertutit angutit inersimasup nakkasiutigissuaat norganhorpi tassa puusiusaarner taamaasinnertuta sammiseqalaarsinnartuta assiingittunik maani anormaa nikkataarnersiussuugut taamaasinnertutalik ilumortumittaanimmoom tassa inussiimmut aamma nakkatarnersiuartuamartu Ippassaqinnuusuttuni Tasiuttamaraskakkit tullingorviukamnik nilliasaqattaaru. Na, 1-foot high kick ippassa inuusuttuni ingerlanneqarami taamassakit arnani angitinilu ingerlanneqassooq. Tatak piffissam ativisinnaaput kisiat pissanganartorussarm taak ingerlasarput. Tortungaatiartaramik isimmittaqartartagaat. Kissasserneqatanalaanni uteqqikkimaarpugut nassuyaakkimaarpakka tamakku unammisit sooqannersi.
right, open athletes. Open male, 1 foot. Come on down and see Nicole and Tim. They're going to get you lined up for the 1 foot high kick. Open ladies. Come down and see Max, Michelle, and Elizabeth. Or you're lining you up and check you in, please. Open males over here with Tim. Green vest. Female. Yep. Open females, Max with the red tie. Okay. Welcome. Thank you. Allison May. Can I look it up before I witness my Again, if you're just joining us, we're getting ready to start the 1 foot high kick for both of our open categories. We're verifying our open males, getting them in order. Looks like our open ladies have kind of checked in. This is our 1 foot high kick. Athletes get 3 attempts per height with a 3-minute time limit per kick, per attempt to try to successfully kick the ball. Athletes need to jump off of both feet while they're in the air. They kick with 1 foot, does not matter right or left. Whatever foot they kick with, they must land on and control that landing. So they jump off both feet. If they kick the ball with their right foot, then they must land on their right foot only to maintain balance control. Whether that's they just stick it or they hop around, be it 3 steps, 2 steps, or halfway across the midpoint, they must show control. They can kick it with the right foot 1 round or left foot, it does not matter. They must kick it with their foot, not their ankle or shin. They can kick it on their way up or on their way down. The ball will be raised in 4-inch increments till we get down to our final 4 athletes. Then it'll go up 2 inches. Athletes get 3 minutes per attempt. They will be given a 1-minute warning as they get down to that last minute. Idea is the athlete kicks it at the highest point with the least number of misses.
нассуяаппа qanitut 1 foot high kikkertarnersit арпалерсоққарсинааппут ималуунниит унингаанарлитит писсиссиннааппут таписсиккаани исиккат натеқ атаатикку қимассаваат иммиккортилли аапаасортиуллииллуут писсиннэрми натермингаан қангаттарсинаангила исига атаатиккут натеқимассаваат таава апеққутаангилақ саамик ималун талерпик исиммитсисууннерсо таатаан исиммитсисоқ туссооқ натермут апа натерм туннани тассани атииппоқ пингасериарлини исиммитсериаасиннаанне сиуллермик исиммитсинеқ сиуллернернэрми исиммитсинеқ пуингеқарнерпааллини аапассаанернер пуингикиннералини пингаиссаан пуингаанникиннерпааллини таатасан пингаиссериа мис исиммитсериарнерми эққингиккаани унаммеқатаанермингаанит пеэртарпоқ тааттамаармик унаммеқатаасит перерпа тақулларнеқартарпоқ 2 inches та 5 cm миссаан арнани ангитсини 4 inches 10 cm миссаан паппилисааллассимас малиллигит тамарми 10 cm қуллартартиссаапут кисяам иппас арнани иннуусуттуни унаммисақарматунаафа 5 cm qullartaqattaaraa таамассаккит арнани киссассиитигинеқарпоқ инми татуаалтрис qullarneqarlin унамминисса ааллартиммат ин ортатриссима таангитини ааллартисситаагимаарпоқ инми таортаалфамс тако портуссутит миссаани таасарпакка писситигали фуд атернеқартарами 1 foot марунит inches qullarneqarnerani атертарами та 5 cm эққиссаананилу 10 cm эққиссаангиннами тассани ангититтагут калалнаанингааниит портунгаатиарторуйссуармик писситтарпу исиммитсисиннааллитиллу писсанганарпо алламиут кан сунгисарсиматигинерси ималуунниит кан унаммитигиссанерси арнани унамминери ааллартиттароо ангитин аюккиссассерпут титтувила тасса ангитсини уанни NWT-мингаанит Northwest Territories Christchurch массаккит киссассернэрми периалерсеқ рекордилериартерлинигормассак авиккин 2016 нимут илааво артикуинта геймсими рекордеқ ангитсини 1 foot high kick кими
go pappilissa paarisekka rekordsit piseqqaagun takipallarasavaqap open man 2 meter 97 Brian Rantasso alaskamingaanniittaava 1984 eqqersimavaa tamassak rekordin paarsisoqataallinitsiasi Frankson alaskamingaanni 2002 tan isimmissimallu Aani Mikkelsen 1-4 kikkimi periarnersiullerm isimmippaa Automatically Areska Aman Ambavaska Areska Angitsinimassakam qullarneqartaksinnaava unammillit aallartitsissangerpu unammineq angitsini aallartippoq 1,98 Ayun 1,98 angitsini oqigi ajernertitsingittoruissuullut ingerlaarput testaako 1-foot high kick oqit atassami oqinnertu isiginarsinnaavo ilikkarluutiknikkia ilikkariminartoruissuutiknikkita ittukusuk Heilmann ja maarimingaanniit minavummingaanniit imminermingaan aantortunequa takineqarsinnaa Erika Mikkel eqqinngittoopaaqqaangillu ayan interpelviitsimingaanni takineqarsinnaapu makku gymnastertartit niutisiaangaanavilli pissillit isimmitsisarpu
qullarqissimagamarnarnerni inuusuttuni aaniperi isimmitseqqileq 1 simassuartaava unna pissaqataangajappu ayun angitsin uniortorpaa eqqerpaagu ai iruan pisseriangila pissangagami aama in ortaalfams oqittunguam isimmittaruyorpa aisaniani angajooraappiippi unnuaqsinnakissimanermik 1 haikikkimut unammeqataalinginnami paasillugu tupaqqigami eqqaamasak malilli aayun intrial fiars attornikkuugunangila 1 haikikkami Ben Jacobsen Ani arbejdsrejsnedmærterpå. Piaqersimaqqusikunangit. Isikkani tikkuaqqatittuugunni attussagaluar isimmissagaluarpaa. Suameeqaarаккас qaangeraluarpaa. Angitsini 1 meter og 90 naamassingajalissavaat. Qullartappat 1 meter og 2 meter og missanilissor angitsini. Tony Fisker. Angitsit pissanganarpoq ippassarnukitiqan atipilutsigisimaneeraat atassami sanneqqanerti imalunskattorsimanersi arlaanaatigut 1-footernissaanu ajoqutaanialeqimmat islatsiorpernerminninnu kippakulu ateramiku uku isik niu qulaanerliit nuki sanneqqanartoruyussuukami taavalu qanermaa ateqarpa airplane-nimi nukitamam aterneqartarami aapassa yaa aani pingaissaanernialerlin piareelerpasippo
торсиннаава аатсагин такиварпу ай суэмеэраараарааракас такинеқарсимнаа таперсерсорнеқақаа ампаваска атагин такива аперсортоқ ниут қанга аллаангатигисиннаанерсин писсериарнэрмин ангитсинеққуллар ортаат масак 2 метер орта миссааннери пор 6 feet 10 inches Wannamin personlig rekordterivara 2 meteringwatiarpo GMM meter 3 missanikun ataan ittukusut 2 meter 8 centimeterit missa aerningittunguam isimmippa ayunan am siunnersorpa qosse yammaaru Ni daddy. Ini sana senegam ayun am instaktin dito. Areska tuuruara edesannartarnam tungiortaatu sakian sungaartittat. Areskamik assiliartat. Unna albertamingaanninguatiarpo atisai tuuruaq atingikkaangani eqqaamagiminaatissarnermik kisa eqqaamasak malilli ippas slattiorperteqarneran albertarmiinik ikiuisaqattaar arnani qullaqqinneqarpoq taava in 78 merut in 77,8 tastaamaakami Imata allaapu ukkua. Amaga 10 centimeterin qullartaq. Okay. Tas aallartiffikerigamik 168. Ta 178 mellem 77 in in 87 killiffigiva arnen amaga 10 centimeterin qullartarput in 87,9 imminermi portuneringaatiaq angmereqqatuttarlu tittuville ja Nunavik an araskamingaanit
Siumukaya pissittara. Anneni tan massak isimmiterialersis latsiorpim itsingorpo. Ipasta unammisitaasin. Ai saneqqutiinarpa. Tas amtaasuma niuni tamaasiangatiinnaavittugu isimmiteriartarpo. Wan oqimaattoruissuuttan isimmiteriaas. Tamata isikkani siumoorini tas ayun rikortiliiniassamaarpasillin rikortiliiniarsarissallin unammeqataaru. Ben Jacobsen. Suomiita otamissaan. Hvad hedder han? Det er Chris Church. Ayunaga Chris Church. Masakit isimmiteriaders rikortiliiniassamаарlini wanfuuteqataaru artikun takeemsimut. Pissinnikkaarpaseqaa teknikkiittoruissuu. Suringerlaruyor. 81 missaa. Resto. Tutukerseriastaan kosanartoruissuusar palitsertartutu niu inissisimakaan tikkuarluuqqummut. Anneni qullarneqarpoq in 97 in 98 missaaniilissoo. Tasan nassuuyaanneqarpoq qummu pissikkini talineqummut taa isimmitterialernermini talini ammoorui piloorlugit isikkani isimmitsitissага. Siumu pisseqqaartarne pisseqqaarum ana imaasinnasportulineran ajoqutigigaatan teknikki. Tony Fisker. Ja. Massakinnunuumingaani arnan
Ai, siumukayaapissikami. Angitsini qullarneqarpoq. 2 meter missaaniilerpoq. Tas nassuyaappa portussusa angimagaa. Tasiumukayaapissinneqa angitsini 2 meter missa aayuno. Marinnartarpo arnarta eqaatoruyussuusarti. Niuti qummu swingerli qummu isimmitsiisallit pisarpaat. Angitsitaata takissaan ajertaan teknik. Suameeqakkas. Talini aternerisuakunigit niuni ammu arpisserialernermin timin ammu tallanneran qummuqaartillugu. Nunnavik. Qaangiqaluarpaa. Tastakineqarsinnaaroq tormarin aam ilangullut ikiuttaasinnaap siunnersuisinnaappun. Pingaissaa eqqingikkinik isimmingikkinik ngerlaqqinnaviangalaq ta isimmikkinik ingerlaqqissuaq kisiaatain takisinnaaruat isimmissinnaaga ain aapassaalernunavimmingaanni yay Ada. Lanjut pasik. Untuk pelwit menganit. Pasa ai noqittuusigamiinniunni utertipallallugu irariunni alummippa Just a friendly reminder for the people here at the Nasuak Gym. If you're going to take pictures, no flash please, and if you have your cell phones, please have them on mute. Thank you. Sia faarillu qummusukkasim niun igiisapayullu takineqarsinnaap sungiisimasit teknikki eqarsarpasinnati pisaqami
tingaissaaan isimmiterialerpoq tuumita atmissaannipuna tassuanamminerlingam ituagisarpara арпариатнерманналаан писсериалернерманналаани филмилисит таамат амерласин ассилерпалиттусааллиг та исима таммариатаарлин писсериалернерми ай минутсиинарлуффиссақалерпо qaanneralua We would like to welcome to the Arctic Sports venue Malina Albertson, General Manager for Arctic Winter Games 2016. Tungasigit to Arctic Sports venue. Welcome. Also the Vice President of Makivik, Ademi Aloktok. Welcome to Arctic Sports venue. Tungasigit. And Jennifer Watkin, Chair of Makivik Regional Government. Tungasigit Chitamonga. Just informed because people are watching it live. There's no picture, but they can hear you, but there's no picture. Paasitsinneqaqqammerpunga nipiittusaaneqarsinnaasa kisiat takineqarsinnaanani filmita atas assitaqanngitsimik fiarsuun ingerlaseq annani qullerneqarpoq 2 meter ortamissaanniippoq taa angitsini sit ittukusuqaalman qullarsimassoo taa 2 meter ortatyvi tikippaat angitsini annani 2 meter ortamissaa ai tästä korloornertarpo syykkimut assoroornertarnermi siutiani pissinnerikusanarneruissaarm ingertagalorlini portusinnerani isimaq unna portusinnerattakisinnaagaan qan portutiisim portusisimanerseq pissinnisnalinarssillini testaamat misiliinner pissinne ajernangikkiarlini kisa isimmitterialerner tan pissinne aqungikkaanni isimaq ayugaafigisinnaagikkaanni pissinnertan tiknikkusanarta ateriminaatoruissuusarpo isimmitsiiminaatillini takisia taamaaneratanaalaani ituaqutaasartoruissuuoq unammeqatiningaaniit sungiisaasu assiingitsi nunani allaningaaniit taperserserneqarlini ikiorneqarlini kaamattorneqarlini taa ima misiginarsisaarmi sapinngitaqasartaan ingatsittaqami nuannersimi assut atsain angitsini ruslannimingaani ja team jamorimingaani 2 meter ortatyr isimmit unamminermi peqataayunnaarpo unammeqatini ingerlalluarnissan kissaalligit timersortartarpalaat assammittaqattaarpai aapassa aitas pissinnerkusanarnerusiullermingaani siumukayaangaya pissikkami araskamingaani Kyle oqarpallap
Ngitini 2 meter order tumisa qingitsoorpa saneqqutiinnerlu Amen ain pingeissaarnissa min piarersarpo Alberta North minnaanni ain apasannernermin isinippa aarannimik oqarpallap yuukarni minnaanni naimarun una arnaqunnerpa ai apasannernermi pissinaat siumukayaanero aqunnera allaanerilluni